Igama elithi ukunikela lithathelwa egameni elithi nika, okusho ukunikezela ngento ethile noma ukupha. Ukunikela akuphathelene nemali ngaso sonke isikhathi. Ziningi inhlobo zokunikela. Unganikela ngesipho, unganikela ngesikhathi sakhe kwenzeni umehluko empilweni zabantu. Singathi futhi singahlala njalo sifunda ngokubaleka kokunikela. Ukunikela ngaphandle kokufuna ukubukwa nokunconywa. Ukunikela kokungabali. Kusihlwa sihlangana nalabo abazinikele kwakheni ubuhlobo obungcono nalabo ababathandayo. Angikubingelela ngiphinde ngikwamukele lapha kwaKhumbula Ekhaya mbukeli igama nguAndile Khailisiwe kanti nanka amazwibela indaba sikuphathele zona kusihlwa. Hoba le nna ne ga ke mmotsa ka ntate kona go fela o tla ipatlela ena o solo moholo. Basadi le bona. Ha bu. Sa le banyane mo se tla ipatlela jwang le sa. Mama ke mmotsisha mama anya go mpotsa gore papa go kae. Nna je go se ba mfonela for eng. Dibeke tse di fetileng ke enta pile ke wele. Ke ntse 4 days ke sa bolele. Ke sa tsamaya. Endabeni esivula ngayo mbukeli sivakashela esiyabusa eMpumalanga lapho sihlangana khona noPontsho Murutse onesifiso sokwakha ubuhlobo nobaba wakhe amgcina cishe eseneminyaka emihlanu nje kuphela nalo udaba lwakhe lelandela. Lebitso la ka ke nna Pontsho Phoshiya Murutse ke dula ona mo Borolo Mmajakane. O ke mshimane wa ntatelang ke Oupa Paulos Murutse re ba papa mongwane nale. Reason ya gore ke ngwalle Khumbula Ekhaya is because ke nyaka papa ka. Ke tsamaile dikereke ke tsamaile ko Basotho. Mpotsa gore dilo tsa ka di ka se loke because I have to find my father. Ka sitse serious taba eo. So henje nako intse itsamaya ke boela tsana di kerekeng fele. Mpotsa ba re dilo tsa go di ka se loke. Tsamanya ka papa mo leng gona. Ba kgone go phethela. Ka sitse lebitso la papa ka ke Daniel wa ga Sibitlo. So nna ke tsena anna ko Kangala ko Dark City. Mama ka na bereka ko Bromwarsspruit. Ke me gonna ke na le about 5 to 6 years. Ile mo khekula mpoja re tloya banong le mengwa ga se fedile nako ya tsamaya. Ke rile le nna ke ya go bathong ba re lo tja go di breakile. Motsantsho ya go gata le mabala. Gore dilo tja go di kgonoloka mo bophelong. Ke kona go ba go tshwaretse matlatse gona go. So since ke memela bile mengwa ga fedile so no ra decide wa re lengwale. Go se nantsa re ranta bolela re tloya nako ya tsama terna ra gola mo bophelong. So se gore bothata ke nna monna mphetotse a re o mo silikile too much mo bophelong a ka se ka risha ko. So nna ka mmotsa ka re nna tja gore le tlhalogane jwang nna a dirang nna re kgopelo tsela ga borena ba bona. So since re thoma re bolela ka yo vele walo ganong le mo go fitile le mo goreng re lapile mo moyeng go kgopelo ba Khumbula Ekhaya gore ba re bontsha gore a ka ba sa le ko na le ko teng na gore a ka ba shiftile. ke wisha gore ko re yang ba ramogele ke hwetse papa ka and then re kgona go bolela le yena a re phethele dilo tsa rena ke Sotho and then re kgona fela re metela re communicate le yena le bana ba rena re kgona ba isha ko yena ba kgona motsela. Uhambo lwethu noPontsho lokuyofuna ubaba wakhe noma umndeni wakhe angeke lube lude kakhulu njengoba luzosithatha cishe ihora nemizuzu engama20 ukusuka eSiyabusa eMpumalanga silibhekise eBromwarsspruit eGoli.
le hone le nka thaba ge nka hwetša papaka a sa phela ka hwetša family ya gešo ba mphethela tše ba swantšhe ba mphethele tšona tša setšo nka thaba thata e nka kry-a family ya gešo ke tekwa ke le motlotlo thata ke thabile go na dilo tše di mo bophelong di nida gore o shere le papa nka rata thata ka leboga gape ge ke fitlhile kwa ka mo kry-a a sa buša moya gore dilo jaaka ba kgone go mphethela ditaelo dilo jaaka di kgone go loka Go. le kae mama sapelo re teng ke nna Portia o ke Oupa ke re tlile mo tsenya ka ntate Daniel Sibito ngangena sikhulumele endlini singami ngaphandle bafowethu labantwana bathi bazima bazala ekhaya bathi bafuna uDaniel Sibito manje ukuthi bamfunela for ini lebaka la gore re nyake ntate ya Sibitlo mo bophelong dilo tša ka a di tsamaye pila kerekeng ba mpoditše gore ke tshwanetše gore ke ya ga bopapaka then ke kgone go bona papaka a mphethele setšo sa gabo ka bua ka tle ka ya mo ba Sotho cause ke phela ka malwetše ba Sotho le bona the same ba mpotša gore tsamaya ga bopapa gao mara ke ba botša gore a ke go tsebe nna papa ke megcinne ke na le 5 years 6 years mama ke mmotšiša mama a nyako mpotša gore papa o ko kae a nyako ntliša mo yena so la dibeke tše di fetileng ke enta pele ke wele around 1 o'clock ya bošego ka wa pumo fase ke wa ka tlhogo gone nkiša dikerekeng ne ke sa kgone le go hema nkiša dikerekeng ba nkiša ko Basotho ba nkiša ka enta ba ke le sepetlele ke ntse beke sepetlele ke ntse 4 days ke sa bolele ke sa tsamaye ke sa kgone selo ke robetše mo mphetong ke rile go tšwa sepetlele ka ya gape ko bona ko ba mpotša the same thing so ka bona gore ntho e serious ka bona gore ke no ngwalela computer because mama a nyako mpha direction gore papa ko kae cela ukubuza la mina umama wakho ubani igama lakhe umama Helen bani Mrutse okay wena ngubani mina ngiPonso Portia Mrutse ubhuti Oupa Paulos Mrutse mina ngangimncane sakhula ngithi khona ngiyakhumbula ukuthi umfowethu bekana abantwana but ukuthi ukunyamalela ngemisebenzi umama mawuthi uHelen ngazi vele ukuthi bekahlala noHelen Mrutse that's why ngithi angazi kahle isibongo ukuthi Mrutse of Mrutse khona lapho and then abantwana bayithu ngazi uPonso noOupa bona sanmukela nele nna ke lebogile go fihla moke le nna ke na le problem ke re ke tsamaya ko bathong ba mpotša ba re mtshwantse o ya go botatao ke ko dimpho tša go di leng ko teng so ke ntongwe le nna ntshwenya mo bophelong ene go gola o sa tsebe tatao go bohloko mo bophelong bokaone mo tsebe le ge ba tlhogane yena le mmage le mma a ka tseba gore ba tlhogane bjang mara tšeo a di nyake thata mara mtshwantse o tsebe tatao go le motho bile especially le ngwana moshimana mina uDaniel uba bakho last born kibo and then i-third born last born ebafaneni last born ke ma nohleli ngale and then ubaba batswathi balala gogo wakho balala nomkhulu wakho alandela uhlala umkhulu wakho kwalandela ugogo wakho ugogo walala nobamkhulu walala no Ragadi Flora walala nobaba walala
o ngwaga le gopola gore papa o re betse ka ngwaga mang kwaba kulele ngo 2009 kwaqala baba kubeka gula baba kuhlele eCartonville isikhathi umsebenzi and then uza la azobeka utsisi wethu uFlora sekagula saya sayombona sabuya ubuya kwethu kanti utatithu zolala eCartonville ke ko gae and then la megithi uhirela aka ubaba kho la ke gagabo mina eCartonville kagogo wagogo kwa mama kama waza ngokuhlala ke uhleli la ngokuthi bekazobeka ustatwethu uFlora and then azange sabuyele emuva bekagula vele wabe wahlala la wahlala la ekhaya wahlala simsesibhedlela abuya awazwala lesibhedlela sambekela la uphumela la ekhaya limulukike ubaba sengangala khona la alimayindo re ka ba le tšatši le neng la risha ko yena elinye ilanga ne akunankinga umama usaphila yena umama usaphila usaphila umama yambona ufana mamakhe ufana mfethu manje izongikhombisa ilo kanje ithombe zabo ngibabona ubona baba we nada eBrongoro manje nakula thathe khona ngibaba we ngiyafana upani baba wakho yabo okay yambona babakho sebile ne ke na le sona no go tsara sesina la mkhulu wenu bonazo se ke se itse se ke na le sona ka re di copy or ke asla ukuhlala khona umkhulu wenu ugogo wenu la laba abanye laba nalule wala ulele kunyaka uphelile lo munye abashade eDeviton yaleza baba wenu sonke lesi nalesi basi lakhona nimukeleni ngoba ngani uNkulunkulu uthatha laka kufuna ngesamalela asibonge asibhekeni uNkulunkulu yabona uNkulunkulu uyiyonke into ayikho into endlula uNkulunkulu khona uNkulunkulu ubheke yena uNkulunkulu uye osazi asalala ngiyindlela yabo bambani inhliziyo zenu nibhekeni uNkulunkulu uNkulunkulu onempendulo akekho umuntu njengoNkulunkulu nna ke le bole thata sonanga re khonno fitla anami yabonga ku re khonno fitla bile le pulene e re netse gore dilo di tla tsepela ga botsa ya zomba ka re sepela mo ke gore dilo re di setse di lokile ya nani sekhani khuleke kuthi osesithi sibekena ilanga nivakashe la kagogweni salanga nathi nakusekhaya nobaba wakho umama wakho usebenzile eBrongoro basebenza eBrongoro area maphaka ngawangikhumbula lapho and then umlungu lo umama wakho bekamsebenza ungathi bekangafuna ubhuti wami lapho bathi ugogonyana ngathi into yenza ukuthi akakhona ukuya lapha uyayibona into yenza ukuthi lo athola umsebenzi ngathi bekasesibeka security la ngisazibeka yini makazosuka eCartonville but ukuhlukana kuthiwa salwa kwaba nokuhlukana cha angizokhuluma manga mhlambe namani ngambuza ngasho ukuthi bahlukaniswe yini afuna ukusitshela mama kumahlangana naye ke rata opa uyayibona ukuthi into enjani mara ukuthi ukuhlukana mama kuba umuntu mina ngomazi kwami umuntu waye open athanda ukuhleka nokukhuluma then ukuya le umfowethu wahlala leke then zange sazi ukuthi kwenzakalani lapho ukuthi bahlukaniswa yini kwaliwa kwenziwani mara ukuthi imlungu kwenzakalani lapho ngengayizwa kancane mina kwakubhlungu kakhulu ngoba bekuloku ngikhuluma ukuthi ngelinye lamalanga sizazi sinabantwana abathatha nabantwana bethu ngokungazani nethi sesilibona ithambo la kamfowethu bakhula abantwana baseduze nathi kodwa zange kube kanjalo noma sebavele sewalala ubaba kodwa ngibonga kakhulu namanje mina ngiyajabula kakhulu makubabona labantwana ngoba ngani nami ngize ngiyakhululeka ngoba ngani labantwana bazokhona ukuthi bathole impilo nalokho ukuthi
bayazi laba baba wabo la hlala khona ngoba besikhathazekile vele ukuthi kunabantwana mara labantwana la asibazi ukuthi bayaphi ngoba gobo mama abo asikwazi le nna ke tlogo ke thabile thata ka gore re le re fihla mo ba ramogela ka diatla tse pedi so go bontšha gore dilo di tla sepela gabotse go ya ka mokgwa seemo ne se le ka gona ba re thabetse le rena re sa thabile ke nagana le bona ba fodile mo moyeng le rena re sa tlo already setse re fodile mo moyeng ge re kopane le bona re gatile mabala kore dilo tša rena gape di ka no setse di lokile ke tekwa ke thabile thata le ga ile gore sa le ka thatšhega moyeng e bampotse gore papa ka o tlhokofetse but anyway ke leboga ke fihlile ka mogare ka mo a ba diwela gona ene ke leboga le family e nkamogetše ka matsogo a mabedi ka le leng la matšatši ke tlatla le bana baka ka mo ra ya ko lebitleng la papa ka ra o bolela le yena a ka lahlega o sa le gona re tlo ya ko yena ro mmona izinyembezi emehlweni wabo zisulekile ukuhamba kwabo kubuyela emuva indlela zabo zokhanya inhliziyo zabo ngiyazi ukuthi manje ze imoya yehlile ngithanda ukuthi siyinyama yinye manje sesibambene okuningi noma sokulungisa kodwa manje kusuka manje sesinyama yinye sibambene lokho ubujabule kusenhlizweni nami nakuko kube khona mangabe ngenza iphutha nakibo bakhona ungibonisa nje ngo-anti akunankinga ngathi uNkulunkulu ngube nguyena ohamba phambili Uhambo lukaPonso nomfowabo alibanga yize noma bengamtholanga ubaba wabo njengoba nakho bekwazile ukuhlangana nobabekazi wabo ubamukele ngezandla ezifudumele sengathi bangabambisana ukuya phambili. Mhlawumbe nawe ungaba nenhlanhla yokuxhumana nalowo wakini olahlekile uma nje ungathintana nathi kule fax number 086 511 7440 ngokuthumela ne-email kwakhumbulaekhaya@sabc.co.za ukaphinda futhi uthumela iWhatsApp ku 087 062 5738. Sekufike leso sikhathi futhi imbukeliso ukuthi sibone indaba yethu emfushane kubalahlekile kuleli sonto kanti kuloku sivakashele Orange Farm khona lapho eGoli lapho sihlangana khona noJack Munareng ocela ukufuniswa uGrace Mokhu ongumama wendodakazi yakhe. Ka lebitso ke nna Jack Munareng ke dula extension 4 Orange Farm. Ke ngoletse Khumbulekhaya ka lebaka la ngwana e leng gale ke mqetetse a sa le monyane haholo. Lebitso la ngwana ke le lebetse mme o la mpolela lona ke le lebetse mme wa hae ke Mmogo Grace Tshweu o ja habo ke Maboloka haufinyana pela Mabitleng. Hana re qetelana le yena e ne le motho a reng o ya hae o ya tjhaka hore a rwane le yena ona sa ntse la haufinyana le ho tlo pipa ya be le o ya habo nka go papetse ona bretse bona a khutla ngwana ana ka ba le kgoditse nne ya ba wa tsama hape ya ba go le go qetelana a rona a khutla be ka tsana le dilemo tse tharo ana ka qetelana ana le dikgwedi tse tharo isa o tse nne a khutla ka moga dilemo tse tharo ya ba go qetelana a rona tloa mo ka ukwa hape o ka o la khutela Jimstena lo mpatla ya be le gore ga sa kgona go kopana le di-number phone ga sana tsona tse ke la ka le ka go mmatla diplekeng tse ngata go fitlela be ke nka qeta gore ke ngolle Khumbulekhaya inthuse bana 6 na option ye nngwe ne se le yona fela ne setse mo bolong wa ka ke ngolletse ka go empatlise Grace Mmogo Tshweu la se ke lebetse bitso la ngwana ke ngolla tjena na hobane ke hloka ngwana a be teng bophelo ke be teng bophelong ba hae le hoja a ke ngarata o dula hanga ka mmona ka mahlo aka e ka ba thabo ho nna le hore a tla tsebe hore ntate wa o tswa kae o ya kae ka bophelo
ke rate hore ba kopane le bohle le bao ke sa kgoneng ba fumana kapa bao sa batseng ba ile ba teng ba kopane ha nako ntse e ya hore tlo ba thola jwang o tla bonahala ke tshepa gore le teng hore ha ke le mona na Khumbule Ekhaya ke hla mo di televisioneng ba tla bona bile ke tshepa gore ba tla nkutlwa ba tla ntseba jwale se ke se kopang gore ha ebe ba nkutlwa ba ithaise ha ke tle ka tsempe ha ke tle ka eng ke ikopela fela go tseba ngwana le gore a ntsebe re le nna ha mohlomong ha ona ntho tse ke ratang go di etsa mahaeng ha eba ke na le bona ke kgone gore ke ye le bona ba fihle ba fete mosebetsing o ne ke kgone go ba beya bokgolo le bontatemolo bana ke sana mme a ke sana ntate nka kgotsofala haholo ha nka kopana le bona nka thaba ka ikutlwa ke le motho le nna hobane ho na le ntho tse ngata tse ke hlokang gore ke mo etsetse tsona tseo ke sa kang ka bapala karolo ya bohlokwa ho tloha ho leng wa hae bonneteng ha nka hona karolo e kileng ka e bapala jwale ke nako jwale ya gore le nna ke iponahatse bophelong ba hae Grace mmogo tshweu ba ha tshweu kaofela ke a kopa gore le itlhaise le ngwana le ha e ka ba se o dula le ntate yo mong ha ke na bothata se ke se hlokang fela kore ngwana a ntsebe ke nako jwale ya gore ke eme ka maoto ke le fumane le ngwana re bue re bontshane mabaka wa tseba bophelo ka nako eo ne bo le jwang o ne o lo thata le wena wa tseba jwale ke a kopa ke tshepa gore le tla ntshwarela ke kopa le itlhaise le iponahatsa haholo mmogo wa tseba go hloka ngwana go le hokae Uma ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kumama uGrace Mokhu sicela usithumele iWhatsApp ku 087 062 5738 uzungakhohlwa ukuzivakashela kuwebsite yethu ikheli lethu lithi www.khumbulekhaya.net.za setholakala kuFacebook, WhatsApp kanye kuInstagram. Saqhubeka nohlelo lethu mbukeli kanti manje sesingena engosini yethu lapho sikufundela khona enye izincwadi ezivela kubabukeli bethu lapho befuna khona abalahlekile bakubo kanti akusihlwa incwadi ifundeka ngalendlela. Dear Khumbule Ekhaya, my name is Anton and I'm looking for my biological father, Mkwenke Mkutukana. I was born in 1981 and I was adopted by a woman by the name of Annie de Veer, who worked at Gant's factory in Strand, Cape Town. My foster mother, Annie de Veer, and my father worked together in the 80s. I was 6 months old when my father handed me over to her. Since that time till now, I have never seen or met him. My biological mother's name was Maina Jacobs, who was from Brettstown in the Northern Cape. But she unfortunately passed away in 1997, and I had no information about my father's whereabouts, and so does her family. I grew up in Makassar in Cape Town, and I lived there all my life. I am now 43 years of age and have 2 boys of my own. It's believed that he told my foster mother that he is from East London in the Eastern Cape. He also told her that his family all lived there, and he was married before, but his wife and child died. I'm really searching for him, and I hope if he's still alive or someone knows him that I can be able to meet him and the rest of my family. Kind regards, Anton. Mhlawumbe mbukeli ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kubaba uMkwenke Mkutukana ongubaba kaAnton. Uma kunjalo ke sicela usithumele ifax ku 086 511 7440 kasithumele ne-email kwa.khumbulekhaya@sabc.co.za kaphinda futhi usithumele iWhatsApp ku 087 062 5738. Endabeni esisivala ngayo mbukeli sihlangana noNodoli Hlophe wase-Wesselsbron, eFree State. Naye ucela ukufundisa ubaba wakhe angamazi asizibonele udaba lakhe kabanzi.
lebitso la ka ke nna Nodoli Hlope ke dula Monyakeng Wesselsbron ke ngolletse Khumbule Khaya hobane ke batla ntate wa ka o sa mtsebe ha isale ke hlaya nna ne ke soka ke kopana le batho ba habo mme wa ka mo ke holelang teng le bona ba ga ba mtsebe lebitso la ha ke fumane ha ntse ke sheba hona le file e ke fumaneng lengolo la Kolobetso ke be ke bona lengolo le la Kolobetso hona le mabitso a mme wa ka le aka le a hae lebitso la hae ke Kholisile Isaac Hlope mme wa ka le ntate wa ka ba kopane Welkom mme wa ka a ile ho lo sebetsa ko o bo fihla ho hlaya nna ke hlaya sepetleleng sa Bongani Hospital ho boka ho hlaya le ngwana rona hlahela hona Bongani Hospital mme wa ka o tluile ka rona re le banyane and then nkgono wa ka ona rata ho rona o bona mme wa ka o bona hetse ka re ke motho ane a thoba ha tsama ho banyaneng ha tla ka dithotho o tlile fela le rona le mokotlananyana o kentseng diaparo tse seng kae a fitla mona a dula ha bona ho botswa ditense tsena tse ka mona a tla fihle ke tsa stense a se fumana re dula le mme ka la hlokala ka 2006 ka hlokala o twa mo a re ntate wa rona o kae bana ba bana le bontate na ga elona le tlipatlela yena kapa yena o tla tlo batla ho ke ngolle Khumbule Khaya go bane ha ke ya batho ba batso ba mpolella ho rona le ntho tse ntate wa ka sanketsetsang tsona ene hape dintho tsa rona le ngwana rona ha di ratlehele ha re sebetsa re dutse fela hae ha re sebetsa mesebetsi ya nakwana ya fela e bohloko ntho o lo sa tsebeng ntate wa hao ha o tsebe seboko ha ona niks e o itseba le sekolo khale ke sokola ene bana ba sekolo ba ne kena le bana ba hlola ba ntshe hore ke Hlope mara ke ipitsa Mkubu e bohloko a ke re kana go tse ding ga le ka ho leka ho imaza yona mara ha imaze ngwana mo tla batla fitha bolela ntate wa ka o tlonketsetsa eng wena ha ona hana ha ona yena ha o motsebe wa sephato rona o koka ke nahana go jana gana le ntate wa rona na le tembo philong ba ke nana go ke be ke tshetse sekolo lo tshena nana ke tswa le dikolong ke sebetse ha re kopana a ga ke tlo ho yena why a dutse a tseba ona le bana ba babedi ba sile ba tlileng Wesselsbron jwale yena o dutse ha kgone ho tla ho rona ke ho fitlela nna ke nke bohato ba hore ke ho yena ene hape a re tsetse ntho tsa tlamileng a re tsetse tsona nakuba uNodoli engakaze amazwi babwakhe seloko azalwa kubukeka sengathi bebengaqhelelene kakhulu njengoba uzosithatha imizuzu ethi ayiba 40 ukusuka eWesselsbron silibhekise eWelkom khona ngaphakathi kwesifundazwe saseFree State. Hanze tsamantse ke nahana ga kampa ka mofumana ntate wa ka ha re etsa re fihlile ha re fihla mo madula ene ke kopa e ka re ntate modimo ka etsa le hore ba nka mohele ebe le bona ba nentse ba mpatla le ngwana go Allo batho ba le ana ntse tse Koko mala ke nna Nodoli Hlope ne ke kopa kopana le ntate Kholisile wa ntse ba ntate le ya ka bona se ha sa ba ka bona ya ka itlhalosana ke nna mogadi wa Selaotswe Elizabeth Mtshetshe
Selautso Elizabeth Nchechi. Ntse ke batlana. Askes? Mmewa Elizabeth. Ntse ke batlana le Ntate Kholisile. Ntate Kholisile khala na hloka. Oh. Ho setse nna hae mona. Wena kwana ba? Ntate Zenzile. Alfred Ford. Mara ne le tseba ka go ga babedi le ngwana gona wa moshiba. Ntate ona re bolelle ka lona le babedi. Jwale ba le sa go bolella ha hloka. Ke sebela ka ngwana ka kira sale a nyamela le lona le nyamela le mme wa lona. Ya ba re sebe mo le teng. Ho ba ke ga re ho tu go tsamile re le banyenyana. Tsamile le banyane haholo. Manta tsana na o ile ka lo. O hlokaetse le neng he? Ke bontshe ntse fela nthusile. Unola ka he ngwanaka. Ke ne ke ngolletse Khumbule Khaya ke kopa ba nthuse ka ho batla ntate wa ka le batho ba habo ntate wa ka. Ke rona bana ba bontate wa ke nna sa setse lapeng mona ba bang ba hlokaetse kaofela o setse nna jalo no batla re thuse ba ngwana haebe ne ke kopa hore ka nthusa ka bo ha ngwana a hlaola le ntho tsa di etsetswang hobanyaneng ha ke ne ke isitse ngwana motho a kula ho thulo ha ka etsetswa nexeleng ke nnete o tsamaile sa le monyane haholo le ngwana rona ho tjho wa moshimanyana le babedi le tsamaile le sa etsetswa nex siko la mona la Mampondo msentshwantse le etsetswe lesoko a jwale ka baka la qhalane le sa mme wa hao le ntate wa ba qhalane ba le sa le banyane re tshware le etsetsa nex re bona ba soka ba le etsetsa nex mona ke ha Mampondo mse ke Mampondo mseng ha bontate wa hao ho ba bo mme ka ke ba kubu jalo o hlokaetse le nyene sheba pampiri nna ke sa bona ke go shebe mona shebe le ke ona ntate wa wena wa mo o shebe o tsela le ngwana go kena nna sa tsebe ka ke sa antle ga ke tsebe ntate wa ka ha sa le ke hlaile mara ntse ke le ha gona mane ke ntse ke sheba ka ke fitla ke fumana lengolo le nana la ntho la kolobetso ke lona le ke la ka ngolla batho go bule ka information eo e mo le teng a ke le bona a ke bona hore le ena le mabitso a hae asore di dula mo ha hao bane ba dula ntho ba ipei mane ka Thabong ka mane pela stadium se le sa soka ba lo bane ba dula mo ba ipei nna le ba ipei bane ba dula mo bane ba dula ba le babedi le lona mo okay nna ke ba tseba ba ntse ba phela hantle le sena bothata mme wa ngwana na ho arwaneng wa bona ke mo ba ileng ba arwana ha ke sa tsebe rena ba arwaneng wa lore le mikhukhu e mo ise tloswa ine mo ba ipei mo ya ba bela ba sa hloka sebaka ntate wa ngwana na ba tsamaya Gauteng le ba hla mosebetsi teng o hlokaetsa sebetsa Gauteng o hlokaetsa sebetsa Gauteng nkgono wa ka o itse mme wa ka o bona le ka o tsamaile mona a thoba ho ba ona sanka dithuto tsa go diaparo tse le tsa gona la sa dinka diaparo o ile ka ntho tse bikinyana ha ba sa hlalosa hore na o itse o sile diaparo kae ha bu ho ba le nna ne ga ke mmotsa ka ntate wa gona go fela o tla ipatlela ena o se le moholo ba tswadile bona ba tshwanetse ke be le bona ba qadileng go ema ka maoto gore ba kgone go tseba batswadi ba go kae le sa le banyane mo se tla ipatlela jwang le na le sa le banyane
asihambe rona ha ra lahla bana ba ka bana le madi a mona ntate Hlophe empa re sena le sebaka go khutla ka na la tlela tlo re tshakela ka pa rena le sebaka la tlo dula mona ga se bothata ntwe le bana ba lapane jwale ha e ka ba hona le ntho tse ke di hlokang bo tse o buang ka tsona gore mesebetsi ya no hlokang go e etsetse jalo ka o no isitse ngwana o kae a se bothata ntho tshwantseng re di lokisetse o tle le wena le le babedi mongwe kae o setse Mrs. Brown ke taba re le ne le tle mona hlokopana re bona gore na ntho tseo re kopanya jwang le fetise mosebetsi mo le dula le mang Mrs. Brown a dula le mmangwana wa ka mnyane ngwana bo mme wa ka mme wa hao yena mme ka o la hlokala ka 2006 ha ona bothata ngwana batho ba le ba batlang ke rona ma ka fela se re shota o so setse nna fela mara nka le ka o letsetsa ka fela tse di sa di etsetswang ka loko le na la mona na no dole ha ke bitso la mme wa ka wena o ngwana bo ntate wa ka ke na o tla ka moraka ba bophelo ba gona ha ba monate mara ha re hotle ke gona bana nana mme ka fitla kwana ke ha batla stance e ke tsa mkhukhu a ngodisa re di a helo antse a sebetsa bo maplasing fitlhella kula hloka jwale no tjena nana ha ke sa dula ha bo mme wa ka ke dula ha mme wa ka mme wa ka ha kula ke re mme ha ka re nka risa ka ha bona no ke dula ha mme wa ka ke dula le yena mshimantimo ha ona bothata le nna nka tloa mona ka lo letsetsa mosebetsi o mo bane ke ha lona ke re mo ka lo reka ntho tse hlokahalang ka fihla ka letsetsa mo ntho e batlang ke leseko fela tshwantse ke ntse leseko le sebaka sa hore le dula o kae kapa kae a se lebaka le lebaka ko re fela ke le fitise leseko le tshwantseng le fete holo ka kgola re le fuwa tjena re tla kgona ho sebetsa ha e sa le sign kontraka ha o tlo re thowele le batho ba ba bui next go ntho tsa lona di kwareile ngwanaka badimo ba mona ba letse ntho le kwaletsweng ditsela mara ona le iketsa hobane batswadi ba lona ke bona ba molato ntho tsena kaofela mara ntho tseo re di fetisitse ona jwalo ka re kopanetse re wena o tlo tswa ntho engwe le engwe mpe ho wena o tlo sala ntho tse hantle o tla fumana mesebetsi le wena o tle kwano o bone moski kae ke bone o tle le ke tle le babedi ke tle le tsebo bona le hae kwanana a mo ke tswa lwang teng bona na le bana ba bang ntle le go ke lona le babedi fela a o tlokira sale a rwana le lona le babedi fela jwale ntse dutse anantsa dutse dilemo tse ka fela a ona sa dule mo ona sa le Gauteng a tla fela ka o shaka hae o ikutlwa jwang jwale ga o fumane ntate mo ke tabile haholo mara jwale a ke ga ka fumana motho ne ke mmatla mara ke fumane wena tla fitla ke bolela le ngwana go o fola ngwana ka mo bolela le mo la fola le saba hantle ntho di a lokiswa ha ntse le tla re tla bona rena re lokisa kae o isalae jwale o fitla o sa bone ke be le gore ke a itlola ona jwaletse ntatemolo tsa gate ntatemolo wa amoetse ngwanaka ntse ke le batle ntatemolo na sa tseba ba lefumane le khaya lawe le ntakwethu ngabantwana bamama bashiyeke nami yimi ngotata wabo namhlanje uzawubamela kwenye nenye into ngiyazibopha ngamanye amazwi njengotata wekhaya abantwana baba impilo yabo izawutshintsha nabo bazazifumana betshintshile sebengafani nabanye abantwana
ngoba badibene igazi labo lasemampondomiseni lakajole lakampanko. Ke ikutlwa ke thabile ka kopana le batho ba ha bontate wa ka le ena la ke sa mo fumana ka tsheka o tlo sa hlokahetse. Mara ke thabetse go kopana le butua hae o nka mohetse o itse o tla nketsetsa ntho e nngwe le nngwe nna le ngwana go. Mbukeli asethemba ukuthi uNodoli nomndeni wakhe bazokwazi ukuzinika isikhathi sokuthi bazane kangcono nakuba babo wakhe bemthole engasekho emhlabeni sengathi bangabambisana ekwakheni impilo entsha nengcono. Uzunganyakazi-ke Mbukeli njengoba nakho sizokuthulela izithombe zabalahlekile kuleli sonto emva kwalokhu. Ezithombeni zabalahlekile kuleli sonto sivela ngoPrimrose Mzezewa ocela ukufuniswa umfowabo osesithombeni uAmen Benjamin Mzezewa wagcina ukubonwa ngo-2022 esuka eGoli elibhekise KZN. uArlindo Alberto Ciyoshe osesithombeni waseSoweto ufuna umama wakhe uIsabel Mateu Zimba waseMozambique wanyamalala kudala. Kanti uZama Zulu ucela ukufuniswa udadewabo osesithombeni uNokwanda Zulu wanyamalala ngo-2022 eHammersdale eKZN. Usinikiwe Tholakele Mafuleka osesithombeni wasemtubatuba ucela ukufuniswa umndeni kamama wakhe uZodwa Kiki agcinana nawo kudala kuzwakala sengathi basendaweni yaseNgwavuma khona kwaZulu Natal. Kanti uMartha noMasonto Mlotshwa osesithombeni ucela ukuxhumanisa nomndeni wakhe wakamsiza noma Mlotshwa awugcina ngo-1960 bese Komatipoort eBethal. Mbukeli nangu uThami Radebe osesithombeni wase-Orange Farm ucela ukufuniswa udadewabo uAusi agcinana naye kudala kuthiwa wahamba nobaba wakhe uEthi Makwe. Umndeni wakwaHonwani wona ucela ukufunisa indodana yawo esesithombeni uJuel Willy Nzama Honwani abagcina ukumbona ngo-1999 ese-Western Area eGauteng. Kanti uMusimane Gape Bank ucela ukufuniswa umndeni kamkhulu wakhe uSibuzi Bhenge osesithombeni ongasekho kuzwakala sengathi base-Eastern Cape. Lapha esithombeni siNosifiso Phesi Dlamini waseSwatini ofuna umkhulu wakhe uPhuzaphi Thwala noma izihlobo zakhe zaseBarberton. Kanti siNosibongile Khuwa Mukwena ocela ukufunisa indodana yakhe uTebuho Isaac Mukwena waseMalahleni owahamba ekhaya ngo-2012 ukhonjwa ngapha ngaseGoli. uPhini Sibanda ucela ukufuniswa umfowabo uDouglas Sibanda osesithombeni wanyamalala ngo-1992 kuzwakala sengathi usethembisa. uLindani Nxumalo osesithombeni ucela ukufuniswa ubaba wakhe uFalakhe Elliot Nxumalo wakwaNongoma owanyamalala ngo-1986 efuna amatoho eNewcastle. Lapha esithombeni sinoHasan Thomas Maganele wasePhalaborwa ocela ukufunisa indodana yakhe uDonald Maganele owagcina ukubonwa eMalamlele ngo-2000. Bese kuthi uTerence Chiafura ucela ukufuniswa umzala wakhe Takarani Melton Chiafura osesithombeni owanyamalala ngo-2024 ese-Louis Trichardt. Mbukeli sivala ngoNcediswa Tom osesithombeni ocela ukufuniswa umama wakhe uNtozakhe Mkhaliphi odume ngelakamapashishi osekuphela iminyaka ahamba ekhaya. I'm 31 years old now, do you know? I'll try to make up for it. How? What can I do to make it up? I don't think anything can make up the lost time, can replace it as well. So ngathi mina kubo igama engilikhipile ngathi njoba niyiqalile lento ngicela niyiqedela makukhonakala nithatha ichopper nimchophe nimuhle nami ngangisemncane ngangena say nithembe umuntu orongo mama ngisafuna neleli thuna lela ngilazi. Sesivala uhlelo lethu kusihlwa Mbukeli sengathi singakhumbula ukubaleka kokunikela ngalendlela yokuthi isandla sokunxele singazi ukuthi esokudla senzani. Yikona kunikelo okubusisiwe lokho. Asiphinde sihlangane futhi ngolesithathu luzayo ngehora leshaka lolunye kwakhumbula ekhaya khona lapha eSABC1 nilale kahle.